Kenneth Muradini. Kenneth Muradini. Kemi kutia tulodama tulodu tupatale mahali yako wakacheleza mahali yetu wakacheleza mahali. Ya kuishi? Kau dah tinju mana? Dekat Puno, nak apa? Di Puno. Banza dulu bahasa pun. Lalu orang itu ni mana? Banza ini kuat. Banza orang itu. Jadi ko tim suyo kita sih dapat ni macam ni aku. Aku dah nak sih orang ni. Orang itu. Tapi orang bahasa dia mungkin tak bahasa orang Arab ko. Anda semua ko ni tak bahasa. Ini mengubah. So bahasa ko asal nawa. Shanda, anda sama shanda. Jadi soal sih. Ibu, kita kan mana shanda. Orang suara wali sekjen, kita kan orang shanda. Orang suara sekjen itu. Kita awal kan kita sekjen. Kalau shanda itu banyak orang. Shanda itu banyak orang. Forma 15 sekjen. Anda coba kumba. Kita coba kumba. Anda coba zat iwewe. Kalau pinjil itu pindur. Shanda itu bipana aku terus itu so pindur terus aku pun pasal nari dan orang itu. Saya pun macam macam orang itu pindur. Dari saya pun pemain. Anda main yang itu. Main kita tahu na fitness juara sebab 2 weeks. 2 weeks itu. Jadi 2 weeks lalu kita ni 28 days. Anda orang itu. Anda Shanda itu 2. Wapakati mafifi lazima upewe maji na maji. Wati sige ma 18 kunyika damu ile dada dada goma hapo. Kuanzi mali yako mkipo bado kunyika damu dada bora hivi. Kunyika damu ile wabada mali yao. Dada ze utanzo ni mabeja mu tipa kuchengera huko mbuza mali kwa mali yako bado patu kwa mali yako wani kuchengera no. Dada bora hivi. Kuanzi wewe dada kumkita chengera unomu pa. Dada Tuma kuno wan tuma kuno. Kita shanda. Kita pesa nudu tu. Ada semua masa asyik bumiran kuno. Kita boleh shanda lagi 3. Kita mana November. Wapero 3. Shanda lagi 4. 4. Tama 15 December. Ada semua orang oleh dia sudah ni. Siapa bumiran pamai. Kita kuma 18. Soalnya, pas usmai, umumnya Mariam buat setiap pulau. Jadi kalau saya kasih kita tak macam ni, dia semua ni dah wali dia kuat ni. Saya Mariam itu, kita tak boleh. Kalau dia umat kita kasih pemain, kata ini Mariam orang buat sama juga. Dia pun sudah di mana wali dia kuat. Tidak kuat, rasa itu suku ini dia begini. Kalau saya boleh, saya boleh suku biar itu, biar saya boleh. Sudah 21 Desember. 22, ndio kazi hii pema ile basi ni ngumu. Kwanza mare basi, msukupa mare basi. Kwa msukupa mare basi ndio wiki. Kwanza hiyo ule tuta na wale sio. Ndio kwa kuzoka mbia mwana ni chini papa. Kwa kama wani. Kika kama sasa ndio asije kuliko. Bia mama ni gari mireka tu wale mtu tuenda ni mara kumbira kwana. Na kama watu sio wana kusikiliza. Ndio waona usisi na sai ndio kama na msukupa. Pema ile basi, mara basi ndio baba na msukupa ni sababu wao na kwa kuoni na mbia mbio wao mzidi ni kwa kama ni mzidi mwisho basi aseguru pema zaidi mimi nikubai 23 December mtu namba mnyema
alright 23 akwana sekuti takotora madhasi chibvumira ifone so 24 cheche kuseni unotora mari kuseni kana alright mira 24 yakachena ngati sekuru ngeze takuye mazimira 25 cheche chikwana amira kutora mari kana alright totaka mari pasipoti zvakasisina isachita dzimuplan tichite usei holiday ana zvakakwanisa kuita yadarika 25 twafonera pakupemswa 15 apa zvamuzoramba kana alright tanzwisisa ndatisekuru pana wabereki watinokuno kuti saka kumakashandisirwa kuzotaura nemaphone taurai nawo wabereki wamufoni wamwacho vari munovotawa nawo wakapindura zvakapindura kupemswa 15 apapa 15 akwana wanzi ukupa kupemswa 15 seri kwacho napapa chama zvanetsi isachienda chega kupindura kwataura 15 toenda totaura kana watakonisi toita zvona kuti unobatsira sumuka shona kushinga ndega ndaenda sekunda kutamani kutotora mani wosinozokuona sei naitokufona uswera mangwana ngochotora mani yakati ho atavana ngotora mani chimbebhasi manozozokana mani nakana mani zvakuumera akati alright ndakazotakaita mudziku akadzoka ndazoenda kulepa ndaenda kulepa svika kulepa zvakanzi munhu wacho zvavazitarawo ndadaiziva rataishandisa nawo ndataura nyaya yedu yatakataura ikoko zvakanzi lebva webwe zvakasekuru wakatishandisa wakadai pazvifoni zvakanzi alright wafoniwa wanodaira foni wafoniwa kuti chituhu wadaira foni saka wana kuzoda kutaura nani wataka kuti ai kata ndakufonera zvandai munhu kutaura nebaba hamuzomutifungire taura nesososo zvaenda zvapa zvataura nawo zvandanazokwanisa kuuya ikoko ndouya mangwana alright zvachine mawakabepa inoedebwa ndakoti wakabepa zvanoya mangwana alright kutsvagokura akatoraro edu kubudawo sezvimwe ndaiziva mangwana zvakasangana na8 mulebha mume zvanzi karaita kumana taura nyaya mutaura nyaya yedu semushando wakapera semutauro wandaita nyaya yacho zvakanzi nababawa inini mari yavo ndinayo mari yavo ndinayo ndine 2 months ndine 1 month zvakanzi aiwa una 2 months mimi zvakanzi apa pamupesa zvakanzi aiwa daiparangarano aiwa zofunga muchi uindine 3 months uindine 2 months zvakanzi ho muna 2 months 3 months ko December kuti zvakanzi wanga kugara uchita zvako waita sei zvakanzi wanga kumakwani zvakanzi wanga kuitawo zvawanga kuita zvakanzi zvani zvakanzi baba uri kugara ikoko zvakanzi ini yatoa mati mimi wanga kubasa kwedu zvakanzi wanga kubvunza zvakanzi waishanda pati zvakanzi pabasa rangu zvakanzi saka waita nezvo zvakanzi waigesa zvakanzi December mutaura nini hawana kushanda sei zvakanzi amene zvanga kungoita ikoko zvasaka muri here nyinyi makatotaura kuti wakubvunza kumba kwenyu mutakura wanamelesa goridi muchinipa fiti muchatibvisira mari here kudanzi wana tatakura tena naungwamkwesa saka takupa 25 zvakanzi ai anzi alright wapi mari yako 4 months 3 months zacho zvazvite inini mari yako kwanisa kuwapa izvezvi $20 kana mwedzi wapera zvakanzi pa $20 zvakanzi zvakanzi aiwa yenye right $20 kuweke kuti mchiti 20 pamwedzi pane makore mangani mawapa 700 zvakanzi zvazvinini chero ndawapa ina ndisikuwapa pandinenge ndada inini pawanenge wada iyo vanikumbira kuda kwangu ndowapa wanzi munogara kudini zvakanzi munogara muru zvanzi aunowazere kwanoko zvanzi ndinenge kuziya nawe